بینەرانی زوم سڵاو من هێژا دڵشادم بەرنامەیەکی نوێی دیداری هێژاتان پێشکەش دەکەم. نزیکەی 2 مانگە دەنگۆکان لەسەر دەستپێکردنەوەی دیالۆگ لە نێوان تورکیا و پەکەکە لە ڕۆژەوی تورکیا ماوەتەوە، بەڵام هێشتا هیچ سەرەداوێک لەو بارەوە نییە. سەبارەت بەم تەوەرەیە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکۆماری تورکیا لە لێدوانێکی نوێیدا ڕایگەیاندووە تێداگرین لەسەر ئەوەی کۆتایی بە پرسی تیرۆر بهێنین، بە تایبەتی ئەو هێزانی لەو دوو سنوورەکانمانن بە ترسی بۆ سەر وڵاتەکەمان دروست دەکەن. ئەردۆغان ڕاشی گەیاندووە پێویستە بە هەمان شێوە حکومەتی سووریا هەوڵی خۆی لە دژی پەکەکە یەپەکە بدات. ئەردۆغان دەژڵێت ئاسایشی نەتەوەیمان پێش هەموو شتێکە، هەڵبەتە گوتەکانی ئەردۆغان بەبێ دەستپێکردنەوەی پرۆسێکی نوێی ئاشتیە و هێشتا هیچ جموجۆڵێکی سیاسی بۆ مەبەستە لە وڵاتەدا لە ئارادا نییە. بۆ گفتوگۆی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە لە ئەنکەرە میوانداری بەڕێز پرۆفیسۆر حوسێن شەیخانلی ئۆڵۆ لە سیاسەتی نێودەوڵەتی لە زانکۆی کوتاهیا دەکەم. بەڕێز شێخانلی ئۆڵو سەرەتا بەخێراتی بۆ بەرنامەکەمان. زۆر باشکە گەلێ سپاس. مامۆستا چەند مانگێکە دیدارە دیپلۆماسەکانی نێوان ئەنقەرە و شام بەردەوامە، بەڵام هێشتا هیچ ڕێکەوتنێک لە نێوان هەردوو لە ئارادا نییە و ویستی ئەردۆغان بۆ دیداری شام بۆ چاپێکەوتن لەگەڵ بەشار ئەسەد سەرۆکی سووریا هێشتاوە خۆی ماوەتەوە. دەمێ بپرسم گرنگترین داواکارەکانی تورکیا لە سووریا چین؟ لە پاش 14 ساڵ لە پچڕانی پەیوەندەکانی نێوان سووریا و تورکیا ئێستا بۆچی تورکیا داوای ئاسایبوونەی پەیوەندەکانی لەگەڵ سووریا دەکات؟ نوها ما بین اردوغان و بشار اسد 2002 دا حتی 2011 دا گلک باش بو، یعنی براتیا هف بو جیبینا وزارت تا به هفدورا چیده که حدود ترکیه و سوریه دا چیده که حقیقتا براتیا گلک باش بو، فقط 2011 مارده شون و بو دجبناتیه ها اف نبدسی ترکیه بو اف آنوها توجی دبینه روجلata navîn nühveda peyda dibe, nühveda çê dibe Sûriyecî gorîvî projeyî peremperçe bû, yani bela bû. Aniha helek Rusya, helek Amerika, helek İran, helek Türkiye, helek jî Şam û herem mintikayê du bin destê Esad dayî hakikaten Sûriye mahvu perişan bû. Türkiye vî işî da nêzîka 5 milyon penaber, nêzîka 5 milyar dolar zirar و terör, rêxistina PKK û Daişê zirara gelek mezin dî. Yani Türkiye baya bi giranî fam kir. Ji bo vê hesabê Türkiye tiştek dibîne. Sûriye bi vê hesabî nayê meşandin. Amerîka projek mezineyê İsrail ve heye çi ye? Rojilata Ferata dixwaze rêxistina fena eyaletekî sistemekî countyekî mesela ji PYD re peyda bike, ji PKK re peyda bike û Türkiye vê qethen billah qebûl nakir. Bo vê hesabê Türkiye دخوازه پیاده به دخوازه اسد به اگر اسد مالا خو کم بکه دولت خو کم میسره بکه جوینا خو چه بکه tamam برا حاکم سوری حمو به yani Türkiye جورا کاش به فقط برا شرطی که مزن اسد رای اسد به اولی Türkiye برا درکه به از داوی چه بکم peki Türkiye ciddi bir tişe gibi Erdoğan cibiye gibi tamam az Astana yani peymana Astana'da az iş برا درکه بم kabul بکم ama bu vakti İrancı, Rusyacı, Amerikacı lazım derkebe. Az işi derkebe. Yani az cahve min el ardi Türkiye, Suriye'ye. Az duhazım Suriye mala kombuk acı derkebe. Fakat aga az dibirim Esad nebdesi okuye. Esad hele ki bendesi Rusya'da ye. 2015 ve hakikaten Esad tamamen bendesi Rusya. Hele ki bendesi İran'da ye. Hele ki PYD ve Amerika'ya. Hele ki zaten İsrail her roj İsrail'de Esad'daki Şam'ı bomba barandı ki. Yani boy bir hesabı 2011 Mart'ta vakta devleta Suriye bela bu. İro veçağı ki bela ki İro cardı duhazı bela devam beke. Berdevam beke. Suriye komiser nebe. Ev ziraret pürmezinç Türkiye'de. Ev ziraret pürmezinç rojalat nabira. Boy bir hesabı Hakan Fidan Recep Tayyip Erdoğan desti oku direş Esad kır. Goçu buyu. Milyonek insan mır. 10 milyon insan bu penaber. Devleta Suriye bela bu. Kabul. Em nühvede kom bike. Sisteme que tun mala xo komisere bike. Ez de soq dirişte bike. Ez ji birader kevim. Penaberici beger mala xo. Yani sisteme nuh ava bike. Kanunu esası bike. Tüçü dodu ki ez des bidimte ta ki rojelata navinda sisteme du ava nebe. Fakat esed cibiye kabulnak. Nameş yani. بەڵێ مامۆستا تۆ پێت وایە لە ئایندێکی نزیکە کۆبوونەوەی لە نێوان ڕەجەب تەیب ئەردۆغان و بەشار ئەسەد چێ ببێ؟ یعنی لە ئایندێکی نزیکە ئەم کۆبوونەوەی بێت چکە تاکو ئێستا کەناڵی دیپلۆماسی بەردەوامن لە دیدارەکانیان.
كجا بالنزيكي يعني مهكذا بسريادا سمهادا belki سالك از ne mümkün dibinin. Çima ne mümkün dibinin? Hafta ki beri الرياضي جيفانا إسلامي تشكيلات إسلامي كومبو بجزانه Esad şorkır, kelamkır, Büryan da Erdoğan terkir. Erdoğan da Esad terkir. Yani hakikaten dostu hiç ne bu. Fakat Putin bu kazı, Ali Hamenei bu kazı, İran bu kazı muhtemel Esad'ı gaveki peşte verir. Yani fakat estişek işlere dijibeceğim. Esad esas bir devlete Nusayri razıye. Yani naxwazî îro ve Suriye komiser hevcî nikanî komiser hevcî bike zatî. Yani milletê Suriye nêzîka 30 milyonu 15 milyonu belavî. 6-7 milyon helaka PYD'ye nêzîka 10 milyona da îdî bu bin rêxistina Türkiye'den. Yani ji bo bir hesabî devleta Esad yani Suriye fena berê kom nav. بەڵێ مامۆستا هەر بە گرێدایی و پرسیار بپرسم سەرۆکۆماری تورکیا چەند جارێک پەکەکە و یەپێگەی لە ڕۆژای کوردستان وەک مەترسیەک ڕاگەیاندەوە بۆ سەوڵاتەکەی هاوکات لە لایەکی دیکەوە تورکیا داوا لە بەدنەکردنی چەکەکان لە پەکەکە دەکات چۆن لەم سیاسەتە دژبەیەکەی تورکیا تێبگەین Hekiyecan Nuhas Süleymani, Hela Süleymani ben de siyeneke yani ki ideoloji oku nezike PKK'yi. Yani bevderaj dibiçi ev Türkiye gibi baş nabine. Caveki düjümnatiye bir hesabı dinler fakat yani Balafıra ve Süleymaniye girt mesela operasyonun daim maalesef Süleymaniye Kandili hela peydere çediki yani bir kanaatame eğer bafel talabani يعني به البجرتنا داويش بس ببرم مامۆستا ببرە من پرسیارەکەم لەوەش حەزەکەی گەڕێنەوە سەر ئەوەش ئەو بابەتەش بەڵام من لەسەر ڕۆژاوای کوردستان بوو باکووری ڕۆژئاوای سووریا هێرشەکانی تورکیا بۆ سەر ڕۆژئاوای کوردستان بەردەوامە لەلایەکیشەوە تورکیا داوا دەکات پەکەکە çەک دابنێ ینی ئەم سیاسەتی دووفاقی تورکیا بەرامبەر بە یەپەگە و پەکەکە چۆن دەبینین Tamam kako. Noha Türkiye ve PKK'ra duhazı ya Devlet Bahçeli mi hekberi destekler. Büryanek mezin parlamentoda da ko duhazı seroku PKK beri avli anuka Türkiye'de mahpusu Abdullah Öcalan veril meclisinde büryanek gibi bibi ev PKK ve çekiyor haber. O Türkiye'de sistema nuhd emi avabikin. Ez viye kabul dikim. Yani büryanek tabi yani şerikimizin parlamentocu derken partiye düşü kabul nekir yani sert mesajda. Hele ki aynı fanata persi bir PKK'ra operasyona şer devam diki. Nuha tücü zanı em hevdira meşya بقناعتم PYD edi PKK nedbindesi Öcalan'da. Yani Öcalan ver meclisi bibici ey PKK çek yok berdin teslimi Türkiye bibin sistemin nuhdu Türkiye'de avadı ve dahi PKK nayı. Adı diye Türkiye şeyi yani evlekari emniyet mesele hela PKK'da tüneyi. PKK tamam tutsa şu operasyona çekir ama hat kuştun Türkiye böyle dikkat dikkat. Dıştaki başlıyor hani mesela evçiyi Türkiye eğer yani sistemek nüh kanunu esası avadı ve duhaz biya çevik yani rojelata navin nühbeda çeydi Türkiye'ci hündürü kuda emniyet akışı hela kurda da halbuki bu bir hesabı avli bir demira hedefera büryanek yani sistemek kelamek mezinket PKK'ci demci be hevdura eğer duhazı aşitiye desbebi ki ezip tera bimeşim tabi yani hele ki hakikaten tişek mezin derket oldu yani hele ki kayyum şey bu, hele ki TUSA şey bu, hele ki derbede operasyon PKK'ra hele başvuru mesela Kürdistan'da hele Suriye'de operasyon şey bu, o hele ki ev şora şey bu. Yani 10 sal beri vakta prosa aşiti despe bu mesela her hel sekini bu. Yani devletici operasyon sekinan, PYD'ci sekinan. Düşe sala kesek nemeşya. Fakat anuka roja avli despe bu. Yani dışa hayrata mezin evi Bahçeli ev kelimat parlamenti çekir, Rojek'te TUSA operasyon çekir, PKK çekir. Rojek'te devleti, ela Suriye, ela Irak'ta operasyon çekir. Ya Baver ya Vanam heptura tüneyi. Ya ji ev daha kanata mezene desteki kur dibine her dara demeşe. Naxwaz bana verin cemher. 10 saliş beri jwere bu. Yani naxıştın Türkiye PYD, PKK pardon, o HDP behevdura cibine çebeke
rojilata navînda hundirê Türkiye'de werin cem hev tiştekî biratî bimeşîne zatî xelas bû çay xelas bû bi qeneta me an û xwe jî xelas bû yani. مامۆستا حوسێن لە ڕۆژنامەکانی تورکیا دەیبینین کە لە میدیاکانی تورکیا و ڕۆژنامەکانی تورکیا ڕخنێکی زۆر لە شاری سلێمانیە گیرێت لە دەسەڵاتی سیاسی سلێمانیە گیرێەوەی کە هاوکاری لە پەکەکە دەکات هەروە خۆتان نەزان ماوەیەکی زۆرە فڕۆکەخانی نێودەوڵەتی سلێمانیش تورکیا گەشتەکانی خۆی بەڕووی ئەو فڕۆکانخانەیە داخستە بۆکو سزادانێک بۆ ئیداری سلێمانی پێتان وایە ئەم دەنگۆیانەی لە تورکایە لەسەر سلێمانی و هاوکاریکردنی پەکەکە بەبێ بەڵگە یاخود بەڵگەیەکەیە کە ئەم سنوورە تۆمەتبارەکرێ بۆی کە هاوکاری پارتی کرێکارانی کوردستان دەکەن نها هێژا هێلا سلێمانیە هەولێرە حرەمە کوردستانە یەک فقط دو پارتی مزن یک هەولێری یەک سلێمانی یعنی کە لێ دەرەهەیە یعنی کە ئیدئۆلۆژیا گاڤدنجی باس کرد ئیدئۆلۆژیا خۆ yani ne muhafazakârı, nêzîkî çep e, nêzîkî PKK'yê, nêzîkî necatperest e, werte yani. Türkiye tiştekî dixwaze. Tabii stratejiya Süleymaniyê şewlerê zêdetirê hêlek İranê jî vê berçavê xwe baş bibîne. û destek jî Herêma Kurdistanê de dixwaze bi her du hêlana yenek jî KDP jî bi hevdira şer bikin. Yani şerê bira ku jî. Ew dixwaze berdewam jî bibe. Yani Türkiye eğer li Herêma Kurdistanê de istikrar biratiyak çê bibe PKK tunebe ji Türkiye bir razî. Yani Türkiye'de başı. Balafıra Süleymaniyê jî vebe. û yani bi çavê Türkiye çi tê xwanê Qandîl nêzîkî Süleymaniyê mesela bir hele yeneke Bafıl Telebanî Süleymanî dest dedi PKK. Bevdura demiş. Tamam daxuyanê Telebanî jî hebû. Bafıl jî hebû. Min jî bu gudarî kir. Desta PYD mesela Mazlum Abdîra bi hêla dura biryanî mezin da. Mesela Berzanî tişekber nabêje. Bu bir hesabî yani bana belgene. Verte yok yani. Yani ha ez mesela bir hele da aktör bim siyasette da bir yaneki karareke bidim ez Kurdi Türkiye'ci Suriye'ci Irak'ci duhazım biratiyakira behevdura yekitira bimeşe ev emperyalist mezin gibi harami paramperçedeki hele Suriye hele Irak hele Kürt hele Türkiye farmakı bu kadar demeşen zarar va millete hamlu kudubine yani Kürtçi zarar edibini, Türkçi, Arapçı, Acemci, Şiizi, Sünnizi. Ev rehsini terörist herkese de zarar. Yani strateji lazım, ne taktik lazım. Tu taktika kazanç bir kişi boş. Yani boş bir hesabı esasen gerek hamu ser verin cemhep. Yani imkan hep Bafel Talabani ver Ankara ve Hakan Fidan'a dahyana kedi. Hep dura bemeşe. PKK herkese de zararı. Şu Kurdara zararı. Süleymanî zararı, Türkiye zararı. Yani çel sale derdi ve çubu. Bunun için de ve çerkir. Boş. Şes günde hele Herêma Kurdistanê balakir. Milyonek insan şu malakot bela bu. De çıkır dest yok. Yani çi heyi. Fahimt ki? Hele Türkiye jivere. 3000 gün bala bu. 10 milyon insan var bu. Tu ket bendesi Amerika. Amerika ra'anu kad meşe. Kara te çi. Kara Kurda çi. Derdi te çi. Kaku Türkçe duhazı. Ne vaya famnakir. Yani veri yekil PKK gudari kir. Dibe em eğer devlete bilme em dest yok babet. Biratiya ki çito demokrasi. Kaku hundiyenin hu bakılın. Yani demokrasi yani nizam hu çito kazı hakkı marufa tişte kelimat dibin ama bile bana balayı. Yani esfamla derdi bana çiğ. Yani insin bu kuşu nefta petrolü hatta petrolü bir takine gün vala bıkı daima şer bıkı 5 sali şer kiri. مامە سامێ ئەو پرسیارەشکەم ببوورە لە ڕۆژانی ڕابردووە هەواڵی ئەوەژی بڵاو بووە کە بە پرسانی تورکیا لەگەڵ پاڤڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆبوونەتەوە لەو دوای ئەو کۆبوونەوەمە هیچ هەواڵێکمان نەخوێنە دەربارەی ئەنجامەکانی ئەو کۆبوونەوەیە ینی پێت وایە لە ئێستاە تورکیا هەوڵی ئاسایبوونەی پەیوەندەکانی لەگەڵ پاڤڵ تاڵەبانی بدات کە لە ئێستاە لە تورکیا دەنگۆی دەستپێکردنەوەی دیالۆگ لە نێوان تورکیا و پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکەدا هەیە Yani kek heja yani qasim işte faham kir elzar cevabı bidim. Bafıl Talabani eğer PKK'ra mabeyna xwe yani different yani şerde durun düşmene hebben daxuyana gram bide. Ev ji mera zarar em bi Türkiye demeşin ve herêmê rêxistinê naxwazin. Terörü naxwazin. Türkiye jî li vir operasyonu çênekê em bi hevdira balafira xwe, ticareta xwe, alvêra xwe re bimeşin. Ama hatta nûka min tiştekî wer nedî yani salek zêde bûye.
Balapıra Süleymani hati girtin. İnsanı bir hakikaten zor yani. Bindesi yani granı. Abur yapı. Gerek bir Türkiye'ye bimeşi. Türkiye'ci birayeti mezin buvanra büyük çabilvanı bineri. Az xwe bêye dixwazim ama pasek min hebekî nuka giran nameşî yani. بابگەڕێنەوە سەر ڕووداوەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوین هەڵبژارنەوەی دۆناڵد ترەمپ بە سەرۆکی ئەمریکا پێتان وایە کاریگەری لەسەر وەستانی هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر ناوچەکە هەبێت؟ Yani heca Trump kabina xwe ji hemû Siyonîsta çekir. Nêzîkî İsrail. Yani xarici, istihbaratı, serokê xarici istihbaratı Siyonîst. Herkî derê bi çavekî xerab li vê herebê dinlerî. Yani bi Trump bi dest xwe bisekine esas Trump naxwaz esker Amerîka birava. Trump hebekî kaş mala xwe bibe. Dixwaz mala xwe kom bike, Amerîka kom bike. Yani maliyeta askerî ji Amerîka re gelek mesele. Ji Afganistan derket, dixwazî Iraqê ji derketa. Fakat İsrail Siyonîst bir işi müsaade nakı. Yani ev neokon konvertizm mesela ev neokonana dibindesi Trump'a anuka yani mintıkı gran girtin yani. Girtin. Trump ciket bindesi bana. Yani hilbijartini da Trump hem operasyona xwe tuzanlı kapıya kıstın. Trump hakikaten zirarek mezindi. Trump eğer nebiya serok Amerika hayata bir halastı bu. Şu boy bir hesabı Trump kat bindesi İsrail. Yani jipêşame beqen hatta min rojolata navîn bêhîn xerab bibe. Yani eçuto dibînim ve Lübnanê Beyrûtê xerab bikin hetanî çemê Lîtanî û wertê xuyanê li vir dewletek marûniya Xristiyan bê derxin holê û ji Esad re jî dewletên Nusêriya bê derxin holê eftê xuyanê û dixwaze ji PYD re tiştekî ava bike ama ji tirsa Tirkiye hîn behsa wî nake. Hebekî sekinî anuka. Fakat ev jî başnayê xuyan, ev jî vê taluka mezin çê bibe. Yani boy bir hesabike kêja yani kabîna Trump hakikaten Siyonîst e, evangelîst e. بەرز شەخانلۆلو لەگەری بەردەوامی هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان، سووریا هەتا ئێرانیش مەترسی هەیە لەسەر تورکیا ئیسرائیل هێرش بکاتە سەر تورکیا؟ بله ev taluka heye. Ev taluka heye arz-ı me'ud proje İsrail'e arz-ı me'ud yani deve ev erdaş mera خدای me şmara vaad kiriye. Tabi خدای vana ki em zanin qanata min şeytani vanayı. Tu خدای تعالی tune millet Filistin, millet Lübnan'ı bikuje yani ve zulme bik u devletteki hediye bilser tune mümkün. Fakat ev ideolojiya vana ev Siyonizmi vareye. U talukajı Türkiye'de gelek mezene. İsrail destede Daesh, destede PYD. İsrail buji yani Türkiye'de operasyonu mezin şeydeki Mossad çekir. Türkiye'ye başsanış. Boy bir hesabı arz-ı me'ud mesela yani Hatay'ı, Hattani Mardin'i, Hakkari'yi yani duhazı Gori İsrail ev Erdan'a emeve. Tabi Türkiye bir tavluki famdaki yani şabi kuji baştı beni. Yani İsrail, İro, Lübnan hemen hemen halas bu. Suriyeci haradı ve yani kabul 4 sal şun ve koridora davet çebibi Türkiye mabeyna ve rojelatan labi kutbe u daviyeci tabii ki Goreviya ve hareket biki yani. Ama ne İsrail tanıyor, vay İngiltere'yi, Amerika'yı yani ne İsrail tanıyor. Valla, مامۆستا پەیوەندی تورکیا لەگەڵ وڵاتانی دراوسەیە چۆن ئێستا بەگشتی ینی ئەو چەند دەوڵەتەی کە دراوسەی تورکیان و هەتا وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە لێستایە لە جەنگێکی درێژخایانی ئیسرائیل لەگەڵ وڵاتانی دیکە هەیە پەیوەندی تورکیا لەگەڵ وڵاتانی دراوسەیدا چۆنە؟ Muhayyece mesela İsrail ne mesela Türkiye teni. Mesela İsrail na Filistin teni. Düve zanı. Mesela İsrail mesela Kurdayıcı. İsrail düşmeni Kurdayıcı. İsrail vakta Saddam Kurdu kuştun İsrail bir Saddam radı meşya. Vakta Hafız Esad Kurdu kuştun İsrail bir radı meşya. Yazı Beşar Esad. Taknake. Menfaat aviyal ki deri bir van radı meşya. İro derde İsrail carek icib Araba radı meşya. Şerif Hüseyin radı meşya. Hatta ni menfaat avı devlet avı sistem avı avı bıkı. Vakta ev halas bıbı evi icabı ya bineri. Ev yek. Adı diyor eccar dedi beyciğim. Rojelata navinda tek millet, tek devlet. Nikav hevdir adamışım. Evi hatını servana
ne devletek ne milletek teneye. Yani ne İsrail teneye, ne Amerika şeyi, İngiltere şeyi, England'ı, tu kabul ki Fransa şeyi, Rusya şeyi. Ev göre menfaata xo, ji bona hakimiyeta dünya projelata navîn dixwaze kontrol bikin. Dolayı İsrail veheli da yani İsrail müsebbibi ne esası. Yani müsebbibi bir işi. Yani ev araki vediki dimeşe. Ha bu Karaviyaçıyı 2000 sal Yahudi ve dünya geriya begeriya bura devlet eşkıra bakırın. Fakat arz-ı me'ud devleta mezina İsrail necbuna İsrail. Ev dixwaze Çinci, Rusyacı kontrol bikin. Şboy bir hazeye harama rojelata navin tekmin destekliyor. Peki rojelata navin bir hesabı kanı mı meşe? Ne mümkün? Yani vakti Türkiye, İran, Mısır, Pakistan, Kürt, Türk, Arap, Acem sistemek fena yakıtı Avrupa. Ava ne be? Yek carcı halas ne haber? Yani Türkiye İsrail detirse, bağışık detirse, İsrail, Amerika'yı, İsrail, İngiltere'yi, amci vezanı ama Mısır jiye detirse, İran jiye detirse. İsrail ne teneyi? Rusya dahi destedi İsrail. Veya kabul bike. Yani işte bu hesabı hakikaten mücarek gelek mühün talukat bezin للرجولات نافين da fena 7 sal beri car deyi. Çin hele kere demeşi, Hindistan hele kere demeşi. Yani gerek em bona stratejik mezin. Yani dünya nühbet avadı Çin, Rusya و em bir ev devleti garbiya emji tiştik ava bakın dünavda bir sekine. Eğer Çin'deki yani nebin yek, herin yek bir yek yani. بەڵێ مامۆستا بیرمیە ینی 10 ساڵ 11 ساڵ پێش ئێستا من و تۆ کاری توێژینەوە ئەکادیمان زۆرە بوو لەسەر پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان و تورکیا وەلەو کاتەیە بەڕاستی پەیوەندەکانی هەرێمی کوردستان و تورکیا لە پەیوەندیی باڵا و بەرزا بوو بەڵام لە ئێستاە بەڕێزت پەیوەندەکانی هەرێمی کوردستان و تورکیا چۆن دەبینن دەتوانین بڵێن لە پەیوەندیەکان لە ئاستێکی باشدان نوها حرمة كردستان وتركيا ببراتيات كرا هبدا دمش يعني مجبور جي هذا حرج مجبوري حتى يعني دري خبري دبي كرداجي دبي تركيش يعني دري خلي ابراهيم دري خبره تركيا مثلا يك نزيك 6 كيلومتر حدود يك استقرار العراقي خلاص بقى تركيش خلاص يعني ايرو رياك مزن proje em bimeşin mezin bibin Irak'ı avadı 1400 kilometre. Yani kalkınma yolu projesi. Proje ve şeği tücite de bu eyzanım. Em hevdira istişare teşrik mesai çekir. Teşrik baş bu gelek mühim bu. İro nefta kurda em bir ihtiyaca kurda. Türkiye'de de haruti. Bir tankere dara fazika bir boruya arabamış ama habeki tücizanı تحكيم ما بين عالمي دا بريارك او دا خراب دا هيك الترور هيك ابوري هيك بترولا نفتا كردا هيك بغداد مثلا مشكلاتك مزيد شيء فقط ايرو بغداد يعني سوداني حقيقه جراند ماشي دو خازي استقرار العراقي كوم بك استقرار العراقي استقرار هوليري سليماني وانكره يك بهبدرانا يعني ايرو لبصرة لجبصرة يا حتاني خبري 1200 كيلومترية جبرا حتاني أديرني 1050 كيلومترية أجر تجبرا ورا حتاني دري أوروبا بمشي نزيكا 10 تريليون دولار تجارته أبوريه يعني خط حسن وخط أسفلت شوسة أفريا تشيب ورا فكرت هونرجي خلاص استقرارجي تشيد خلال من بيت يعني 1000 سال beri 10,000 سال beri medeniyatan merkeze ku bravo yani çay zagoroçi bu ev cardı mümkün çi be neft brayı gaza gozayil brayı zenginil brayı avlı brayı erd brayı ataluka çi ataluka İngiltere bu Amerika bu terörü yani peki ama beyna kuda ittifakı ki çi bikin herkes kara ku demeşe şer jimera ne lazım az bir her daim diyorum yani Türkiye'ci, Kurdaracı, Hevlereci, Süleymaniyeci, İro ne lazım? Mesela vakta İngiliz hatın Irak'ı Şeyh Mahmud Berzenci Rabu serhu. İngilizlere 2 salana şerkir. Bir Türkiye rameşya. Yani ve çağı tabi ve ev şartına görevi bu. Tabi Osmanlı halas bu, Cardı harabu, Irakçı harabu. Ne bu yani Faysali yak, Edüdya, Gazi, hamu halas. Ki halas kirin? İngiltere. İro balafere Amerikalı ki derin, des İngiltere, aynı İngiltere
هفته سال بر الکی داره و ایش جار دلورای امریکا یک جار دلورای سبب چی جبون نفتا به حرما عراقی ا کردای ا عربای ا ترکای فرناگه پکی که ام به هفدورا بمشین اوی تو چه ببین yani ایرو یکیتی اروپا یکیتی امریکا چه دبی یکیتی رجولات ناوین چی ما چه نامه yani nan jemere ne lazım av jemere ne lazım yani em ser zenginliği jibirçin adamı veren abi مامۆستا چەند مانگێکە ئۆپەراسیۆنی سەربازی لە هەرێمی کوردستان بەردەوامە لەلایەن تورکیا بۆ سەر بارەکەکانی پەکەکە و هەر لە ماوەی ئەم 2 ساڵی دواییشدا ڕێکەوتنە ئەمنیەکانی نێوان حکوومەتی عێراق و حکوومەتی تورکیا بۆ ڕوبەڕوونەوەی پەکەکە لە نێو خاکی هەرێمی کوردستان گەیشتنە چەند ڕێکەوتنێک بە بۆچوونی تۆ دەستکەوتەکانی ئەو ڕێکەوتنانە بۆ تورکیا چی بووە یاخود ئایا لەم ئۆپەراسیۆنانە تورکیا بە ئاماجەکانی خۆی گەیشتووە yani PKK tehdidi jibona Türkiye jibona Irak işi gerek bir yapam bakın devlet mezin yani indirekt yani ne dest yoku bir desti regisini ara ve harami kontroldür yani pirince salı kontroldür Türkiye bir yerde binin beri Türkiye ne dedi yani Türkiye'ci görüyoruz zirara zayıf yapı pre bu yani hakikaten desti Türkiye gelekten bu yani duvar faham bakın istihbarata Türkiye dahi hemen بالنسبة Amerika'da bu. Yani askeri hakimi Türkiye bu. 1980 beri bir ders alberici. Hakikaten duruma Türkiye pek harap bu. Irak jibere bu, Suriye jibere bu. Yani vakta Saddam hat iktidarı, beri bir General Kasım, nizam beri bir ki bu filan. Irak daima paramparça bu. Bir öyle derket oldu. Eğer istikrar hep ya vakta beri mesela tabi evhat göheranlar. Yani Osmani خلاص bu. Bistaşyum veda. Hatta ni 2000'da Irak duruma koy roke yani vecih huzuri ne diyeyim? İngilizce bu. İngiliz şu bahasat sadamat. Harba Irak'ı, harba Kuveyt. Xerek güven nefta xu ne diyeyim? Jibiheli da nefta Irak'ı çünkü deri dünyada sedi biz Irak'ı ama millet Irak'ı hamur rezili, perişan. Kevi içi de halas kır, devlet ödüyor. Peki bir çito demişin İro, bana gavadını proje aburya Türkiye Irak'ı bahs kır. Proje anukat ben tehdida rekısına da ayşe PKK dayı. Yani hukam mesrefek mezin nezika 5 milyar doları Sudani gelek kıymeti biya. Mesut Barzani gelek kıymeti biya. Gelek mühime. Yani Tamara Hüsnü Irak'ı Hüsnü Türkiye'yi. Eğer var ya ava bibe bimeş yani konteynerler Çin hat Basra'yı hat 1200 kilometre meşya hat Xaburi şu Edirne şu Avrupa ama hamuş bir işin zenginliği birbirine peki tehdit şirketi şu teröriti bu bir hesabı şartta Türkiye avli eve Türkiye Irak got PKK tehdit ama hamuyayı ev lazım DAEŞ'i PKK'ci خلاص her du kabul Adı ya hatta Kerkuk'u Ceyhan'ı petrol nefta kurdaj tevedi be. Tamam hepsi meşe. Yani kekece. Ben dura ben meşe çim. Ne meşe hakikaten harabe. بله بەڕێز حوسین پرۆفیسۆر حوسین شێخانۆڵ لە زانکۆی کوتاهیا زۆر سپاس بۆ بەشداری گەلێک سپاس زۆر سپاس بینەرانی زووم دیداری هێژان پێشکەش کردن هەر شاد بن